hano henyine amakrista road omururembo rwitu obambara kandi shemerwa munonga kushanga ngo twirakire wabasa no kutwegitaho ejin program yitu nyamurungi Omuhingi N'omuriisa kaburijo nabanyeta Edmon Fama nyonge Omuhingi atakwata muitaka mukani mani ngani y'abahingi abine mfuka kandi bakwata no muitaka nangwa nigeza wo kugeza wo kugira ngo nanye ndwane nayo omwe kwato muitaka with time niza kukobire ni kwato muitaka otakafayo nutushemerwa munonga kusanga mu basa kutwegitaho kuruga umukasheshe program zitu zona kuzija hamwe n'egishaha ukashanga ngo kitiro SkyTV kuruga mu rurembo rwa Kampala itonturga Kampala tugireta mbara twatambara tugitwara Kampala ni manisa kutwara Western Uganda muri Central then tuleta Central tugireta nebintu binje tuganira programs zitari zimwe na zimwe erizoba program yitu y'Omuhingi N'omuriisa natunga umukishagwa mani kugira ngo mwirizwa na nyengaruke nyigaranzo mu studios rero ntunge umukishagwa kureta abahingi kandi abakugu abakuza kubana batuganirira ahanshonga yo kuhinga omwani abantu abingi tushimanyangu coffee is a cash crop of Uganda omwani ni kimwe abihingwa ebikusinga yo kureta sento mu yangaritwe konko bwiro bwingi no shanga abantu batakitwara ngekide cyo serious kushanga ngo nabasabya terekanzo mukwinga omwani so mbene rizoba nashemerwa munongo mu studios nyine mabagenyi bamani kuruga omurimbara mu district ya Mbara kandi baruga mu Ibo mixed farm baza kubana batoyanjura nanangwana n'ibintu bitinisa byabo bagitagiteho rero tutopora tongere okumanya ibikuba kwatunisa kuba tongera kubagambira bingi ibirukwata akuhinga omwani deka batoyanjura baheza kutoyanjura hineka video akini kwenda technical person which hari mu control room omwani Jordan at playing yeza kat playing ya tweza kale bukara bintu kasomesa okuhinga omwani tutyo tugaruka hando but before that kanya kira bagenya bari mu studios ntandikire na side area omwami Innocent Arni to Kassis director Ibo mixed farm kandi plant doctor ahabwa Western Uganda nangwa n'imyanya twetorire nakwakira se urabare munonga umutekanso program na n'abaturiki abatukureba nabo turitiza nyono banyetare nete Innocent Kasisi yo muhingisa ndiyo mushaho kandi director Ibo mixed farm nyondi umushomesa w'omwani wakona banyeta national coffee trainer iko atagana kitongore cyakwete cya Cafe Africa aba Uganda echo nekitongore cyatwegise okushomesa abantu sitonshomesa abashomesa aharengo rwihanga yona so namwe nk'abandi abakozi aba extension officers abo mu districts tukozero mu mugwamani no kubashomesa kutandika nkayisingiro bona twabashomise Rubirizi Ibanda abo tuje twashomesa abo kuba ekitongore echo kikakoraho ebitabo ebyo kushomesa hamwani haza bakwenda mutugirira kere rumwe abako no shanga abashomesa bingi baba kwinsa omwani bagamba gwiterwa hikaha gusharerwa baguti mwen hati ekitongore cyo kikwatana sana na Uganda Coffee Development Authority bakakora bakweta Bible ya coffee na Bible ya coffee kugira ngo ecyali kirwo mutakakindura hati turiyo tugeza kora ngo twashomesa abahisa bona mu ihanga kureba ngo bakorecho so kireki tujja kubantu barabaramu okuba kwasa kuhinga omwani wabale munonga omwami ali ni twedo Saint Kasisi no mwabantu abindi kusinga yo kwetegereza munonga kandi tukozere hamwe omujenyara side eje niwe nengera kwakira manager nigeze bunirege kuko no mwaka twahera umwaka gukahwa mbwenu nashimirwa garaka kushanga aha yes ubere nshaka kushanga uko ahitwa tukora ko ngahati kira kubashanga afa mwe na nyamwashanga umaka hati niyo twakushanga umaka gawe aho kwinjira exactly amazina abo kutureba n'abaturukirize mbanyeta mu Jonasimwe ndi Omuhingisa ningashi umushomesa webyo buhingi nangwa nebyo burisa aha farm ya Ibo mixed farm umuri Kashari Mbarara shomesa abahingi shomesa abeji ominto mbyo bukugu byo kuhinga nangwa tumwana ugonka nangwa na nebyo kurisa mwene rizo banashimerwa kuba nimwe kugira ngo tuganireho akihingwe ekisingire kutahiza abahingi ekihingwe cyo mwana ntugeta kashukuru kuyihanga nka principal farm ku yacu tugambera ngwe bare munonga uriyo nutereba SkyTV rakari y'abantu kuko nanakugambira ngo hati nangwa tutakusishana bwira turiyo tuzakurara twabegita una start times
Ombwire butari bwaharemuza kuba ntushanga a start time zaho bulindara turiyo tuzanazuku konko tutakagiro kuri atwa tushya free to air tuzakuba ntongera kubahereza parapara tubwite bintu bingi deka tureba ka video yako omwami Innocent ina ka video twine kugira ngo abantu abari batureba Sky babanze bakarebe barebe kanyo mu rurimi rwo Uganda konka ni manyangu our biggest audience right now is in Kampala ni ba Uganda turebo kwingo mwana kuvuga step yo kubanza kuza a step ekwererukayo then twaza ka video yako tugaruka tongere kwenda hende shoka ariyo natureba enjoy the video engeri gy'oteekateekamu emmwanyi ebika by'emmwanyi n'ebifumo zirimwa emmwanyi zigwa mu biti bibiri Arabica ne Robusta ku lw'amakungula amalungi Arabica erimibwa mu bitundu by'ensozi e Bugisu so nga ate Robusta mu bitundu ebisigadde kebeza ettaka lyo okulaba oba lisobola okuddako emmwanyi wamu n'ekigimusa ky'olina okukozesa emmwanyi zikula bulungi ku ttaka eririna empagi empanvu erikuuma amazzi ate nga ggimu okuteekateeka ennimiro okugenda okusimbibwa emmwanyi kendeeza ku miti n'enkonga ebiri mu nnimiro yo mu biseera by'omusana kubanga bino bikyayinza okukuuma ebiwuka n'endwadde lekawo basimbawo emiti emisaamusaamu oba ebitooke bisobole okuwa emmwanyi ze ekisiikirize omuddo oguli mu nnimiro eyo osobola okugukuula okugulima oba okugufuuyira ogwo omuzibuzibu olw'enkyukakyuka y'obudde ziyiza okkulugguka kw'ettaka ng'otema ensalosalo ezikuuma amazzi simba omuddo nga pasikalamu kiziyiza okkulugguka kw'ettaka okusima ebinnya by'emmwanyi lamba ebifo mu nnimiro yo buli w'oba ogenda okusimba emmwanyi n'enkondo ku mmwanyi za Robusta enkondo zisimbe mu mabanga ga 40 10 ku 10 osobola okufuna emiti 450 mu eka ku mmwanyi za Arabica enkondo zisimbe mu mabanga ga 40 8 ku 8 olwobe n'emiti 680 mu eka sima ebinnya ebyetooloovu obugazi 42 n'obuwanvu 42 ettaka ery'okungulu liteeka oludda olw'ekyengulu ate erimyufu oliteeka oludda olw'ekyemmanga wakiri okumala ebbanga lya myezi 3 nga tonnasimba ebinnya biziike ng'okozesa ettaka ery'okungulu ng'olitabiseemu ekigimusa era bw'oba n'ekigimusa kya DAP gattamu obusaanikira bubiri mu kusimba okusimba funa endokwa zonna ez'emmwanyi okuva ku nnaasale ezakakasibwa Uganda Coffee Development Authority endokwa ennafu ezengeredde ezirina akati akanafu oba ezirina akati akatono zonna tozikkiriza fukirira endokwa nga tonnazisimba ate n'oluvannyuma ng'omaze okusimba okuziyiza okukala mu makkati g'ekinnya mw'oba otuuza endokwa y'emmwanyi ng'omaze okugiggyako akaveera era ogitangira omusana oluvannyuma lw'emyezi 6 emmwanyi tugiweta tudda bugwanjuba wabula ng'ebikoola tebirina kukoona ku ttaka ekireetera amatabi amalala okumera gikwatire wansi n'enkondo ku kikolo lekawo amatabi 2 oba 3 agalabika obulungi koola emmwanyi ze okutuuka ku mwaka gumu ng'olimamu okusaawamu oba okuzibikka mu mmwanyi ze enkulu fuuyiramu nga weesabise oba saawamu busaayi abakyala n'abaana tebakkirizibwa kufuuyira bw'oba okozesa eddagala tofuuyira ku bikoola by'emmwanyi okwewala okuzikaza okusalira tema emmwanyi ezitakyabala oba ezimenyese era ozisalire ng'oggyako amatabi nga weeyambisa makansi oba akasumeeni akasalira okendeeza ebiwuka okusaasaana emmwanyi zo bwe ziweza emyaka 7 ku 9 oba okusingawo buli kikolo kitemeko omuti gumu buli mwaka oluvannyuma lw'emyaka 3 ennimiro yo yonna ejja kuba emaze okuzibwa obujja lekawo ebbanga lya fuuti emu okuva ku ttaka ng'otema era olina kugisulika ng'etunudde ebweru oziyize ekikolo okuvunda wamu n'ebitundu ebirala okubikka osobola okweyambisa ebisoolisooli ebisusunku by'ebijanjaalo essanja oba omuddo gwonna ogusobola okukuuma amazzi mu ttaka kyongere ebiriisa mu ttaka kiziyize omuddo okumeramu wamu n'okuziyiza okukulugguka kw'ettaka obugimu bw'ettaka ettaka ebbiri kuwa amakungula g'emmwanyi amabi okusigala ng'olina ettaka eggimu ligattemu nnakavundiro oba obusebbaafu nnamba ku buli kikolo omulundi gumu buli mwaka fuuti 2 okuva ku kikolo ky'emmwanyi ng'enkuba etandise okutonnya era osobola okukozesa ebigimusa ebizungu nga CAN, NPK ne urea funa okuwabulwa okuva ew'omulimisa ng'ogenda okukozesa ebigimusa okulwanyisa ebiwuka n'endwadde lambulanga ennimiro yo ku lw'ebiwuka n'endwadde emiti egikwatiddwa akawuka giteme bwe kiba nga kisusse
kendeeza ku kisiikirize ekisusse mu nnimiro yo kubanga kino kyongera okwaluza ebiwuka. Ku lw'obulwadde obulumba emirandira, ekikolo ky'emmwanyi kyonna kikuuleyo singa embeera eba etabuse. Emiti egirina obubonero bw'okulumbibwa weeyambisa eddagala erisobola okubumalirawo ddala. Obulwadde obukaza emmwanyi, kino tekirina ddagala era omuti bwe guba gukwatiddwa guba gulina kufa. Omuti gukuule era ogwokye. Oluvannyuma ebyuma ebikozeseddwa biyise mu muliro oba mu jjiiki. Simba ekika ky'emmwanyi ekigumira embeera. Amakungula. Emmwanyi bw'oba ogirabiridde bulungi esobola okukuwa kilo 5 eza kibooko oba kilo 2.5 ez'akakuta kamu. Towulula mmwanyi, n'ogwe emmwanyi ezo zokka ezengedde kubanga kino kirinnyisa ku mutindo gw'emmwanyi era ekyongera ne ku nsimbi z'ofuna. Emmwanyi ezinogeddwa zikuumire mu bisero. Enkwata y'emmwanyi ezikunguddwa. Osobola okukaza emmwanyi yo ng'oyita mu kibooko oba okukuba kakuta kamu. Okukaza emmwanyi za kibooko. Zikalize ku ttundubaali oba ku mpya enzimbe ne seminti ng'ekikuta tokiggyeeko oluvannyuma lw'okuzinoga. Emmwanyi tozituumaamu nga tezinnakala okwewala okukula. Emmwanyi zo zikalize ddala okutuuka ku bukalu bwa butundutundu 11 okutuuka ku 13 ku buli 100. Okwongera okufuna ensimbi okuva mu mmwanyi, zikuba osobole okutunda emmwanyi nnyonjo. Enteekateeka y'emmwanyi ezikaze. Tereka emmwanyi ezikaze mu kkutiya era ozituuze ku kimeeza ekiriko waakiri ekitundu kya fuuti oziyize okunyuukirira. Okuva ku kisenge okutuuka ku mmwanyi walina okusigalawo ebbanga lya fuuti nnamba so nga ne ku siiringi lyerina okulekebwawo okuziyiza emmwanyi yo okukukula. Okukuuma ebiwandiiko. Teweerabira okukuuma ebiwandiiko mu buli ky'oba okola kubanga kino kikuyamba okumanya amagoba g'okoze okuva mu mmwanyi wamu n'okukola enteekateeka ennungi. Okumanya ebisingawo, tuukirira omulimisa. TV irakali abantu kandi ningira ngo akantu akakaza TV wakareba. Hati abantu abinje nomanya okuhinga omwani innocent batuyire nibabereba nk'ebiri omuntu omwe nakujya tukunka shikunda hinga omwani ninza gugoba muryari. Hati ogwo omuntu wanagamba mu Ruganda yatusoborera gyo kuruga step 1 ukika step ya mheru. Of course, most of the businesses you have to be patient. Shango muntu nakwereka ati nyowe atomwani nze guhinga ati kunda atandike ninza gugoba muri yara abantu tukunda kasente kahihi konka according to the story eyo areba mu video yako nyo nindeba ngo omwani wajesere kashukuru pakata gwiri turukutandika step yo kubanza innocent or plant doctor or yo muhingisa or yo mukugu no manya omuntu yanaenda kuhinga omwani naye tagisa kutandikira alivu kinyine shaka cyanjye tinka tiro namfuka neki konka nyenda kora ki kuhinga omwani omuntu akatandikira mwebara mnonga tereka sa program omuntu akunda kuhinga omwani of course note ko weyitaka aza aburungi nabagira ngo nora kutwine ebikabiri by'omwani twino bwa bosta twino no bwa nasaranda. Hati yo nasaranda ni Arabic coffee. Ni Arabic coffee. Okay. Hati Arabic coffee ejone n'omwani okuhinga omwata bari ko musozi na mnonga hati waza kureba ba Montergo ni kamnonga abambare nanguna bako batara bambare bari abakunuya omu abantu bari musozi abahweju abarubiriza bamwe hamwe nanguna mwizi kunu abantu abahiguru nibo baruje kuhinga omwana gwa nasaranda. Konka ito abantu bari hata baterera hasi ntubantu letaga kuhinga omwana gwa bosta. Hati njibachi manisa ngo waza kuhinga omwana woyi n'umwanya wene kishaka njibachi letaga kubanza wakura mu biti wihamwe emzeje emzibu akora emzeje nekira ku weekend wara medeta malaria tutwagira handu wara tuja kuzigamba so okura mu biti then itwenka abashomesa babahingisa tukira kwicereza mnongo mu kibirita kwabase kubavikira cyo kucyabirita kandi cyuru je bakweta soil testing itwa ibontu gikosta twine n'abantu mu Uganda mu kugenda mbategerera abavita ukibirita kumanya nka pH na shomwonyo na omwonyo byo mu itaka hamwe na acidini zingana akuba umwana gwine acid y'ukwenda umwitaka gwine n'omwonyo gukwenda mu itaka muri kwa kushanga konke kirunje kitwine umushitwa cyebire
kuno mu western Uganda na kuno mu central na mu northern tware munonga itaba ibona n'abana abo training konka tushagira itakeri injiriyone ndo basa kwakira umwani wano basa gukora ibindi bikora so ntukira kubanza tuyenda tukibiri itaka tumanye kukazaho gumare myaka yenga ikaza gukora guta mubasa kubika ngwasa gutunga ebirisa ebigumane cyo nicyo cyukuru munonga kuba numanye rero bwa nyuma hati twija tugira ngo tuyine kureba hati twatandika kuza kureba okuturahinga umwanya haza umuryecho aho bitu binje abahingi bitu eba kucara kushobya bakashanga na yifuza no kureba umwanya gwenda itaka ebyine mpanje mpango utajya kukwatema hoti nefuka yawe ro mu itaka hati igitaka ebyine mpanje nibyo itaka rugira kwasa kwera mu mwanya ukabana utemuka akakwikara gumire umumwana tukwera ho mnonga bakubo mwanya Tubiranse no masa kama bare aho kushangara kama bare naro kashanga witake rugumire abamwe kuba margeteri yo kutukura dore hihi hata aho umwana tukwera ho mnonga kuko umwana ugurya aho gwinemizi yakatimba ekwenda kuzomu itakeri yerike birya higure ringi ezaho enywera hamize byo kujya gwinemizi eyobi actually yakatimba bigambirwa kugira ngo kunderi itakeri kwiragure eryo kushanga yona yata so ko kushanga itakartine mpanje ubwiro bwinji umwana tukuza kwera kuguma kwereza ubwinji na n'uburemezi ubwo akwasa kuba no sharu so tuba twenda banzora bo mwitaka umunako mu kishaka cyo kuza kubyara umwana urebe hari mpanje noraka kushika hagumire kuko abakushanga hariho impanje nungi aho konka ekirungi itaka gitero twino ubwiro winje kushanga rutyo yine mpanje nungi nyingi yo kubasa gukora ki kuherwa mu mwana rero hataho no tukuteka tekera kureba ebyo twakutandika gukora tandika kugira ngo kare tuze itaka wareheza bareba no rungi kandi kuri yari ryakashozi tikirungi nabwo kubyara umwana umurihita naraha kutera amamizi mingi narashaho kushanga hariyo mu wetland waza kubyara umwetrando umwanya cyaje masanga no kutemba itaka urutuma razahiguru kugira ngo amizi uga draining garabara hansi icyo cyo kwasa gukora abko harubona nabatuza abantu bokushanga ngo bo farm yabo tina hayi nakashozi tina haki kunkana wona ndakwinga umwana no wasa kuchikora konka ine kute noza kosa mani mingi kurangu itaka wari musiya higuru then amizi wagatimbra garabara hansi tugwa kwatemzi yagweri yemiringwa ikateramo ikabyamo mizi kwe kubyamo mizi nabwo muza kurwara ibintu wari nani ngambe ya mereri so konka kitwatuho kura wari bitaka rya unaronji hati twine kutandika kureba imirimo yitwaza gukora imirimo yitwaza gukora nyenda tujya musi wa manager kandi tukujya mu manager wo kumanaginga famu no muhingisa no mukugu ize plant doctor yes sebo twaiza kumanyita karibu hati imirimo yakora tahone so webare mnonga nkoku Dr. Innocent yagamba kukuheza kumanyita karya ngwero narubasa kumera humwani ninga shikura humwani emirime yo kutandikiraho gukora no kuyahicaka ako wagira ngo unyita karyawe n'ikishaka tukatire mufuka fresh har fresh exactly ninga shi umurundi jangu har virgin hacurwe kishaka so yagira ngo kweza kwa kebera wamanya hata ntaza humwani hati ozombyo kuyahicaka nangwa no wasa kuyicaka umwana wasa kujya atinyendana kwazitira ikikubandize cyo tikine shonga so ukuyahicaka haro kuyacaka kugira ngo physical kwato muhoro kakwate mpango ukatemamu ibiti na nebishake bebiruho hatko kweza kuyahecho ubwo n'umuntu ine itaka ryerbereze kirere hebishaka byinji kazo mu kuyahebishaka haro go kushanga ngo harimo imiti erkwetaga kwijaguma nko mwani mu manyogo umwana nagwe kunda ngubasa kwikiriza mwahamita kukura nago hatarho ngira ngo gukunda kubabunga haruhaka HT ati nkemitoma emukunyu ebitebyo cyo nushanga nike ugumwana nekingwa cykwetaga ikibunda konka ikibunde kipimirwe tukureka ibiti byona bikashakamba mwe ntarugo kushanga ngo by chance umuchaka cyawe cyo hari meje miti
hato gumuti kandi tukuza kugira ngo guteme rero ugarukoze gugura uje ugaruko gubyare okay hato gwe no wasa gureka muje tukagumemo konka washange tarmu ikishaka noza kuchitema enkonjo zukure then hati arogo kushanga umuntu ayine kishake cyeye cyo tukiroho biti konkarbe rinka nkorusho ebinyasi urumbugu haro rweza mino ebe binyase byine mizahansi true hati tumugira ngo abanze ahafuhire na nembazi yo kwito mwata hazo mukufuhira akuraterwe engenderwaho iryahamubaze amubaze go gukufuhiza mwinembazi nyinjo mu maduka bahinje ni bagimanya za Widmaster za Forceap zona ejembaze kubasa kwitaki ece kishaka kure mucarga akaba ko kucerekaho kishacu kuteganisa wabyira umwani kandi atoshanga wabyira umwani nonda kwija kufuhira urumbugo rumwe rwarabiro mu kiti cyo mwani tine ko rarwiyeyo mwene buteganisa so tugira ngo emiringo nebiri nobasa kubitemo bishusho byiyeho kandi nobasa gukora ki kwafuhira urengo hasi y'ikishaka cyasi kufuhira kutukira abantu kanushanga bera kiro kufuhira maybe ubanu kuyitanka itaka okufuhira twine effect itaka icyo nagerera ngo wano ufuhira ukuraterera ngenderwaho eryahamubaze ahebyo no kurata aha buri mubaze ngo bagura ngenderwaho kuko kuraka cupa kamizaka no kuba kuhandikireho hatu bagira ngo zazirmirzi 200 omurita 20 kufuhire kishaka banu zo wakozesa nko kubaza kuragira hata hiva kugirira ngo nugushishitaka no wakozesa kubi kiri nkoko kuborwire ni wakakugira ngo uterwa mutwe numera pana D2 otaho mutwe kukuntera numwinji utumwe kamere pana D10 ndakuke kuce hata ho yakukora kubi otajo tupana donimbi ni waba mubi aha so hat ko kweza kuyahikishaka either wachusha ninga wachufuhira no mubazi ukuratirwe ngenderwaho hati auza umucyo kupuma ahorate ebyina byo mwani okay inka ibo nangwana nabandi njamba kimanya konka twinaka koriya kutukozesa akwa kweta ngo pegging ko kuchito muri nyankore pegging nenkondo wayongeraho ing kikaba pegging egiba yaba process kubo kutere nkondo hati ogenda numutere nkondo buri hibarateke ki ekina hati nkoku Mr Innocent yabagambire ninga video imwe areba twine ebikabyo umwana bibiri robusta na arabica konko mwana ubwo tuzabwugama nuko kanushabwine mbozi nibwerizo umwana gwine mbozi ningwa konka tuza kugezaho kugitema kigihenda hende so wanotere nkondo ncumanyisa ngo nuba no kuratira okuba kuragira umwana kuguspacingwa cyo kurebera hati nka arabica no shanga majango ogute a space ya futu 8 ahari 8 ncumanyisa wanotere nkondo no kuba nozipuma arufutu 8 ahari 8 then robusta ugitera arufutu 10 ahari 10 eze nkondo nzija ziyamba bo kutimbe byina so robusta netajirra munonga icyacho cyo bacango kandi kariya ka arabica kakora kakuzayigura so echo nciyamba kwija bo kutimbe byina kugira ngo harashange nkondo atimbe hebyi ekina kandi kiyamba kugira ngo umwanya goyine ugukozesege woyine ekemwe erukuzame biti bina anana bitano ko kutere nkondo ezo zitamuba zireba amataha ni kuteka hebiti byanje bina anana bitano kugira ngo yana abarire cyari ihe mu mwitakarye abe namanyate bibiti byona biri mu byikire akwati inkwendo kwatita karyawe mwagwa ekemwe kuzame biti bina anana bitano ushangwe ne mebiturukaga kandi ushange gukwatine ningashi mwagwe biti bina anana bitano ushangwe ne mebiti 300 kandi gukushari so mwene ubwo ngo mugashogwa pegging so enkondo zazigiremu zipumirweje hati no kweta bo kutimbe bina okutimbe bina Innocent twaragara habina yeso hati bina twabitimba tutu okutimbe bina nko kuyayagambire ngo twabyara ahafuti twabyara robusta ntubyara futi 10 hari 10 ubu shango mu eka harimo bina 10 5 kandi twabyara gumuguna nasara na arabica mutubatu byara futu 8 nazamu urukaga cenana hate bina tutimbe bina ni ma producer witariyo naza kuba natoreka some of the pictures as you explain tuyinehe ebina
tuba tutimbe bina tutimbe kina cya futi birahari ibiri icyo cyo mwanya icyo rutoke cyo tukira kubyara tukira kutimba icya futi shatari ari ibiri futi shatu futi biraziri kumanyisa no buhango hamwe na futi na futi birahansi so chibanchi manyisa ngo kina kishime kwa kiri futi kikushuma hasi kana no mukanwa cyokora kandi kibenshi kingana kiri 11 utakashanga ngo kiri v ngo ahiguru ni kizibaziri ibiri rero kuza kushukuri mashuma kiba gena cyendera hatecho cyakikoza so kina kibe cya futi ibiri hari ibiri azi itake ryo kubanza turutimba turuteka side y'eruguru deni itake erge rigumire nagamba eritari mu mpanji turutimba turukuteka side yifu na munonga harunka kashuma nar hara kashoza icyo kina icyo mwani ekishikiri rero tweza kutimbe kina ubwiro mwinyi cyo basa kutimba kuzo mushana then haza tujastegereza enjura muri tweza kutimbe bina umwe tugaraka sitekamu ekirisa tujeta ngo no kugaraka ku feeling tugaraka tu feel whole feeling tugaraka twaheza kubitimbe bina twapima ngo nibyo tugarara mu itaka nangu wabone namasha no basa kutabura amasha ibafu nk'ibiri buri kina uritabura amasha no urete bafu zawe ibrazupuma ushuka hitakaria eri wabiro tira side y'eruguru hato tabura kuko kurana batabura umushengi na simini hato garro mukino ekino nangu wakizuza ukeza kukizuza yankonderiye y'wabiro ukozise ugakogisimba rwagati ahurije kumera ki hato oreke kina kibanza nanka yitaka rero watabura mu kirisa de banza maranke miezi 3 eje miezi 3 ne yamba kugira ngo amashaga decomposing kurungi na nitaka hatukoraje kubyara umwana gwawo mbwire bwenjura ikintu kibe kirije munonga shirungi kutimbe kina ninchakaro kwabyara ate tujyo tugamba byo tukatire mukatukomwana umukino tukatire mukatukomwana twatimbe kina manager tutandikira atakatikiti twakareta ninge no muntu ari kutufollowinga ariko umwana uko barugubyara from step 1 kubera harimo turavuga next week hati twareba twaheza guteka mu maniwa hati twakora sawuje maniwa yazame byina byitu byaterera hatuwija no mwana gwawo gukubyara umwana wo gugwa kubyara tugira ngo ubugwihire umubed ziningashi aboguze nsigo abi aba coffee development authority bikirize kugira ngo babine guzo mwana UCD nareba innocent ine ne kitabo cya mwana kugira ngo ababikirizibwe kubaguza insugo zo mwana mwene utakafaga bya rero so insugo zawe ziko kuzireta zo ziriyo mukavera ngasi tugira ngo reported so nuza umuki ahakina ambina byawe ujane insugo zawe ugenda buri insugo nogiye hakavera ugiye hakavera ukubera itake ryo kubogarire muri ruba ryorobi ukwatengaro yawe ucukura hoti ninga shaka fuka itake ryo mukavero ryimata imata kugira ngo imizerabemo uryongera kuryorobya rya umukavera uryorobya arubu kuba uryobire umushano kashanga ngibare hati tugira ngo wakubyara umwana ogu ubusigo bwo no buriro buguzire kugira no bugura hati inka wanu manu ubyara ncyakare raro bushicerira mizi ubushera mizi umanya ncyakare no babwa itakandira baryango so hatko kweza kato mukina ngenda ukateka umukina haza itaka rukome hariya ahirya rukomire ukaka ryo mukavera itaka hirya ndukoma aha ritakaza hansi itaka rya burijo ninga higu balancing alevejo itaka ryo mpoti kora kato mukina na neri itaka ryo mukina ritakarenga hariya rya poti ukashanga namababi g'umwani nagugazikira umukina nakwetegereza then haze kina cyo kukuba no kitabika usigaho nka utokwiza kwatereza frati haguma honka kantu kati kunkatareka ho cyango kukureka ho cyango nabwo hijenjura hatera mama mizi hatijura mebyondo bigarika bikashweka aha so ukateka muje itakorukomya hariya ugenda nokora ukigatara mpora utakakateka ngo kayigatara ngo kazika hati burkata kuwabyara nco bacirucurungi wagenda nokateraho ikitweta temporary shade exactly icubunda kugira nkataterwa umushana no basa kureta nkebugogo ningashi babye biti
wanu chebasa ninga shemigorra abanyu bacara kwese mugorra nkoko turiyo tureba screen usimba side na side kugira ngo katakaterwa munongo mushana kabanze kamanyire mbera. Okay. So umwana ugona nuko kugenda no gubyara no gutera temporary shade kugira ngo kiriye cyana nakugambire ngo umwana ukunde cyubunda eriye miti eri wasigere muninga she kuza kubyara kongeramo gube ngukura na yebe nekura then hati yo eje guhereze cyubunda gwagwa kuzire konka haka karakato katera cyubunda. Okay. So then washanga ngo woina mizi abukora irrigation no banzo ya romu baju nkoko twatwarebera mu ka video niko tukureba screen tukurebe emyarre ryo mu rubaju nkafute mwe kurga kati ushikera hamizi gwawe uteka umwarre gwawe then hati ureko mwana gwawe kugira ngo gwije gukora ukweza kukora waiza kwata hati biriya bya temporary shade botiyeho nuko kwijuka biya webale mnonga uri kutuleba SkyTV irakari abantu tuine studio line zibiri tuine not mushanju not mwenda kinana na mwina nkaga ni masha tunemwe ejo ni WhatsApp line yitu ukubasa kutinchira ubutumwa ekibuzo cyawe kandi na waba nenda kutera live ahambeho that is the real number yo kubasa kutera kandi tunona not mushanju munana mwenda cyenda na mukaga not mushanju munana mwenda nkaga ni 5 5 ni 2 5 ni 5 ejo ne wagitera nerabamu tubasa kwakira tugamba niwe abo kuba abahango bari mu studio barga uti ntacyo baburize ntiza kuba mu kitatugira mu gashuma hango sindikire WhatsApp direct ubutuma bwonza kwantu ushomaha ahari not mushanju mwenda not mwenda kinani na mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe then ugaruke onu enda no kutera no asa kutera namba ni yemwe then ugaruke tera na not mushanju munana mwenda cyenda na muka not mushanju munana mwenda nkaga ni 5 5 ni 2 5 ni 5 later producer utanaza kwa natugambira in case of any phone call eraberio tongere kujakira ninga usuma ubutuma abanyo na senka WhatsApp nza kuba ni bushoma omwami Innocent twarebangwa katikitu ko mwani hatutwakatumukina twakabyaraje itakatwara revolinga what next ebikura tahwaho bingi konka itwe ntukishomesa abahingi kwenda ngo tukore 100 survive kugira ngo bweno obora byari igana kwate hitwine kitweto kuvika itwe ntureba aha umukina twataka akacupa umwe tukira kusaka kamizi kazori kuka twate cyango cyarita yono ugifumura ugifundura ugiteko umukina kiriya ukivika moto mwitaka kugira ngo amize gagume ngatonya pora ikina kito bitaka hato ogumwani ogwo kuboyitirire otyo nugugira mizi minji wenje wantu wetaga ngo obe no gwitarara kuka abamwe ntukoresa okukuvika nambweno no kushanga ngo ari asimu ntukosa ito tuvika kugira ngo umwana utunga mizi rene kindi ahashaheje nikirungi kugaruka umwana kwa guterezezwa kweta temporary shade yagamba okugwembera uruguteramu ebiti amwe nabakosa ebyera kugantu bantu wenangu abirobo tukira kubyara mune mitumba umumwani buri bina ahagati ntwita cropping mwe mitumba kukeje mitumba neja kuba yargaho umwani twatwarigire miti yakuzire so umwana muto ntubantu wendo byare mu mitumba bikabina buri bikorobina ahagati nhazaho umutumba gumu no byarho no mitumba kwenda kugira ngo ejire temporary shade abo gwabutaka jizire mizimingi kwata rubangwe ndangube buryo mushedi nangwa bakubimanyagiye abashoye nkuru na batita bahiyengere umwana kare bo bakaba kwata umwani bagubyara hishi no mu nkoro y'umutumba kugira ngo mutumba gumene gufidinga niziga gureta hamizi bayi no mwitu no mayango witu bamuzeyi nkandi nkeki cyumwana kiri mu nkoro y'umutumba konka cyecho hato mu nkore gite ndoenda ngo byaraje umwani spaces zitwagamba akwangu gwaba wo gubyarira futi 10 robusta nigubanguriro muri ita futi 5 na handi muri ita so hati ntwendo ngumwani agati byaraho umutumba ugenda byara mutumba y'umutumba neza kurakakura kwehereza shedi abukuba umutumba speed ye kuramo aburingwa nebanekire yo mwana hate cyo nshukuru munonga rena kindi no tuja kugwarara
buri kikoro cyo mwana hariya cyarire kugira ngo kibika amizi mingi kwenda ngo iyo rabyare ekwata aho ujya ngo kinani cyangu wazaguma no kitarira kikabasa kubura kwasa mwana ekizuba bingi bakaba cyarakoso muhunda ati miso muhunda narati miso cyosho abyara umwana ushanga umwani gutaka mazire miyeze 3 ushanga ekishenge kigumire emizi hati ntuwenda ngo baze gutambura mu kina cya futibi nangwa binamana babasa kutimba na futisha to hankonka twareba ngo bagubyara jo mu kine cyo twaguhereza shedi hati umwana ogubuto ubwo twikiriza kuhinyisa mwifuka nangu nabamwe ntubikiriza kubyara mu ebihingwa ebyaho naho bakwasa kuhinga ebihimba basa kuhinga mu kwenyanya basa kuhinga ebyo kwakavaringita kujya ngo rutakagenda aho ntubikiriza ngo babihingemo kuko umwana gwagwahereze emyaka 2-3 ntwastakikiriza kugira ngo baguhinge mwatu tuzakuba twatanga kugira ngo umwana batanga kufuhiramo nari kutemurura nurita slashingo mwata kuko utakagira stage ejo ni turya stage yo kureba ngo umwana haturiyo tuzagukwatsa gura kwate gwaza kusimya izi mukaga emyezi 8 bija kubangukika amajuganje okay hatogwe tuza kuba tunitaga kwinuko mwana ogwe bagomba rire point tuza kuba ntuyinuko mwana azo mukwinuko mwana twantuye naguzaro bwana bwingi omwana sitwikiriza one stem tree okay abo kuba ejeje stem tree neba neza kushara uko noza kushoroma umwana muki nituwende beine ebitaji kabana ebyorije kutanisa bikakora umushara kimwe kikareba uko kimwe kikareba uko kindi kikareba uko kindi kikareba so hata aho tuza kwinuko mwana haza twantuyinuko mwana nituwenda tugwindike tugoreka ahizo bari kurengera icyo kigenderwa nacyo kwenda kugira ngo uzareje kuko wano gwinika nituwendo amapapa gaguyinika gatakwato mwitaka bweno gwinika ushanga hari haza hunka ankaga nari nkaga nita kuko utagwinika utukwenda ngurenzi yezo no gwinika kuva ko wacyenda kugenda nguzo wacyenda nishanzu nitaruka so hato gumwana gwarebo ukwe hati aha higwasa ayo igwasha ko gwabara nta kwizaho iryana bindi se tuza kusigaho iryana bina iryana bina nangu washangana no na mama wa gugwe yabacurire nureka bishatu ate igekora uguguzoko kugira ngo yonati yakwata hata aho twasa kusiye mwana okay nyine omwami Edmon Aliampika yagira ngo thanks for the show on coffee how I develop Nigeria nabuze how can I develop my own seed bed how can I use local anyway ekuyachandika how can you use local to control anyway Nigeria naenda kubuza uko ari kubasa kolesa local herbs or something to control pests yes local herbs yes local herbs or concoction to control pests of coffee. Then undijo nawe yangira ngo good evening gentlemen, this is Medad MK from Ibanda but currently based in Kampala, which appreciate probably he's appreciating which appreciate guidance. Can I apply to end coffee wilt? Thank you. Kunganyangu abantu bitu bacera handwara ya cera burwe na nyero bwire tuze tubugamo kwate kamwe kokano basa kumugaruka twena tujyabashaho umujogo tuje kukora kurungi nyenda kubasima abo kugira ngo mbariyo mbatureba kandi n'abantu bakunda byo buhingi probably konka nani mbashaba turazi kwata handwara abantu bakwata ubucumu ubu turyabashaho bibyo buhingi nyona ni ndeza muna next week tugaruke tugere tongero tukemizo pango ariye tujya gukora tubahereze je emwandijo nemibazeha nemibazeje yaburije yagamba nekora batubagikoze ndizo loko habs bagikosa bino kwa kwasa kugitagita ako yajya munasa kolesa ataroko habs controlling je mwana ntsa ugikamba kwa no mu bitawe bino twanturekamo okutwakubasa kose ebituye yinire hamwe no twakosa kose kandi bitwakasa guru maduka okay Oriano tuleba SkyTV rakali abantu in case wanda kuteresi muyetu not mushanju not mwenda kinana mwenda nkaga nemwe ashatu nemwe ninga notera MTN not mushanju munana mwenda nkaga ni 5 5 2 5 5 5
ogire ki wabuuza oba sindika obutumwa WhatsApp number ejyo ryo noleba screen yawe manager nubugwire cyo bukusinga yokuteganisa abahingi b'omwani wewe mnonga ubugwire bukusinga yokuteganisa abahingi b'omwani n'endwara nk'eshatu n'ingina konko bw'amaani oburuho aza abantu bacara kubugurusya misho hariho endwara etukweta coffee rust kushanga omwani gwine wagukyebera hansi y'ibabi ushanga yonka ushanga nk'ebintu nk'orusano ruryaho rukwera nangwa ndurutakwera nduri nka orange kwenda kuba nka yero nk'ekinzari urusano rwe kuri kuzahibabi amababi garagaruka exactly eje ndwara n'endwara yenyinaza munonga na muno umwana muto umwana gwagukira umuto gukaterwa endwara ejo nuguragaruka amababi nuguba gutacukura ureba umwana gwaguma aho gwemerire gutakweyongerayo kumbe endwara ejo niyo muneye kuteganisa ejo n'endwara emu endwara ndijo rukira kuteganisa n'endwara iba kweta coffee wilt tukira kugeta todura amwe bageteha konka wilt n'endwara igirizeyo na nobwa navuze ikibuzo ngera wahura na niyo yanayenda wilt n'endwara isigaye kuteganisa abahingi b'omwani kugira ngo yo neyita coffee wilt ningira niyonka nintedura nibageta todura yejo keje ndwara ebire kindi konka nobasa kugezaho kuje kingira ningasho kugirwanisa nemwe umbashaho abebihingwa kugira ngo endwara ezikuba ziri ezikugira ngo zirufango tukira kugira ngo zitanduruka konka umuntu wari zirufango harimo endwara ezikugira ngo ezi tizine mbazi kuko kurira musiri mutayine mbazi hata nayo kugira ngo hari endwara kugira ngo yote ine mbazi yorafure ngo cyaca hata ejo wiri tukira kugitekamo so tugirwanisana n'ibindi byo kwekingira nko kwebagira ngo mbwire gwa covid mujware mask mukoreke hata nabyo byine byo kwekingira konke byo nantenzere muze mu myanya mazente matemendware zo kukuzira so egendwara mujishanga yakwata umwana gwawe waraga kamababi tandiciro mu mutwe ikitinchufa kurwo mu mutwe kigarika hansi tuceta umurumo rw'urushaho tugeta daiba kufankirga higuru urecyaraga amababi garugurimi urega gumangaragaruka urebe njuma z'umwana zikirimbise zahisereza hatu wanonda kumanya ngo kwenyine jino wirte yantera wakwata umuhoro gwawe ukatema HT ukakitema iki cyo kurangisha cyo wiri wareba rwagato mucishu nabarmu nayo nkicyenda kuba black ure henda kwiragura ure cyenda hiragura ataho no confirm ingiro kagira ati konka hateje yantera ni wabale munonga nakache munonga tuzakuba tuyegitaho later tuzakuba twakira amasimuganyi katumule kacho mudakika ibi tugaruke mutaruga SkyTV tunywa amizi nito tumule kache den tuze twenda hendera nukoko SkyTV irakari abantu SkyTV irakari abantu buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program Omuhingi N'omuriisa aha SkyTV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'oburiisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmon Fama omuhingi atarukwata mu itaka You should be out of baby. Bust it up, bust it. I put diamonds on your wrist. Hey, I'm coming and I'm not denying.
make a way for me. Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Shawa gatano shaha munana shayikumizo mwabazi no twantsa omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayikumizo mwabazi hanuya aha SkyTV iraka lyabantu is the boy king Nadena Cubs baby bam 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 bam. You know me, it's a danger. Hi, it's your boy Taxi G, the Western Talent. and with your girl Betty Fiesra Twakureta ku njunga program erimwe bikushebeza. program numajeta Orwajumba. Iwe no banza, no bakubane bambanja. Wendo ndanzire I'm a broke guy tinyanzire Program eje mubinji nonda kumanya fashion, nonda kumenya kumbetiro, nonda kumanya shine njero bwati, nonda kumaga kitaka ro bwati. Ebyo no program eje. all my ladies and don't miss out on your favorite movie trailers noho washozeha noho rabena zaneha it's commando no love story byona tukwantubileta mu program eji Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity wawe kwa kutura no kwa kurara, nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ningecha kuza korera izoba. kandi tukwantubaletera favorite comedian orabena kushetya Orwo kubanza twine a fresh hit video zinzia kandi zibiri wa kabiri 100% western music. Zibiri wa kashatu no woman crush Wednesday. and orwakanaburizo bantu kwantubaletera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the western region kandi orwakatano 20 bagarizo nyuma tubatere throwbacks Don't miss orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi Sky television. SkyTV, irakari abantu. webale mnonga irakari abantu SkyTV ntushangwa hano ya Crystal Road mu rurembo rwito rwambara kandi umuntu weno wakubasa kutwegitaho nubasa kutushanga social media handles zitu na mnonga imaba kutuleba via free to air kandi imaba kurebera YouTube turi hali skytv.ug official awatekamu no hikano leba SkyTV turiyo ntuiza a Star Times obwira butari bwa hali nza kuba ntuleba ihanga lyona kandi nimbaza ntakatandikire Innocent ino muntu wasindikira message aha nungi munonga. Thanks for the program Edmond. I want to thank Dr. Innocent and Dr. Mujuni at Ibo Mixed Farm because they trained me a lot. At least I have something to do for the people now. I'm Alan Ainaman in Bushei, but now at Chitagata Farm Institute. Ogunate kwa kuba yashomera Ibo Mixed Farm. Yasima munonga. Urakunde yaenda na tuterese umwana otumushanju notumwenda kinana mwena kagari masha tudemoleta in case yesu muyiza ntujyakira. Twonka tukuhereza end remarks zitu. Tutandikiro wa Dr. Innocent twatwahika hakushara. Twatwahika na mtu agamba nahandwara ya wirti twagamba na rosti konka twabahereza byenini ebyo kubasa kukolesa kujerinda nabone mebaza habubwire konka koko washaba mutereza remarks echo kubanza nyonye ndagambira abahingi ngumukosa abahingi sabita abaryo mu field n'abantu bamani n'abantu batendekirwa jeni ndakubagambira ngo hati tuyinena na Bible ya nanke jine ya nihanga Arabica coffee handi Arabica kandi ya robusta kandi mwena nomuzana na wada unoringo kagira ngo coffee harmonized handbook coffee harmonized handbook waza avugo no hekitawechi no shabe cha Arabica no shabe chachi no chishomera wena no downloadinga no chishoma akwacheho hatejo handbook erwe ebibyona karaka video kankasummarizing ebibyenye akakutwa abanza kuko twenda koreka mukozi abahingisa mureke kweragurura mwagire challenge yetabahingisa bari mu magombora kandi turi nabasigaza bato traininga ibo bari yo mbyaro abana abo nabana barunje namwe tutungana remarks kurugomba hingi abakubaye akuba kubakozesa mukozi abana abo nabakuyaka sente kacha abo kumwana yakutambira katunge sente njoro so nyono ngomba nanga gukutera kugira ngo mukosa abantu abashomere ibintu ebi twingeje kuko twaza kwinga mu mpingeje yira ejura cyendire
amini mutaka yesunga kugira ngo tutungire jura nyinja ruteji kuka amizi na macho mu itaka ebirisa nibico mu itaka ate nibigenda magezi agakugukire kureba ngo abantu bahinga babona kusharura ibingi nanitaka tuyinereke iraba tubahinga amashamba n'amashamba hata amashamba tugabaganza abana ushanga uyineho myane 5 kinge umwana muke iki kimwe kikwereze eshaho 5 hata umwana buryara kanana 5 buryaje abantu bone kusharura bakagire sente zizakosa kushomeza abantu nicyo bakumbera kugira ngo bakozese abahingisa abo kubanyoni ndeba abantu batera amasumu abantu ushangana no bakusima ngo kunakoze iki hati ni sharu to wamurebo wasomiro wawe yaherezuruzi na mpundo mwojo yoni njeza kumurwa ayina mani ngwari kishaka dafamu school hati nasugureta famu institute yabona basigaza bitaho abitukwe simsa kandi abari yo mu ihangeri abari bakora umurimo gw'amana batahwita fari y'amani abyo kuyingana kurisa okay manage iwe no ki ekinku basagamba ya muheru abahinji ndeba topkiti abampango konke ekinku za kuheruka naco no kugira ngo abahinji bo mwani ningashi abo kwenda kuzo business yo kuhinga omwani anka business ezindi nka doctor kuyazire ngo amataka gacendire mwe twacine mataka gukuzandaho kugira ngo bihinge kanje ndebo kubiragire mwe nani kugira nti utakagire business yo mwani funo buhabuzi kurwo mukugu shitama hansi urebe chikwetagisa bene nangwa umwana kugwagizire sente nyingi guhagaraka gwa leta n'enyombo mumaka ushanga mukazi ka kuhinga bwahikombi kusharura umushija sente zitwarabura nangira ngo tukwaterane hamwe twinvolving abana twinvolving umushija no mukazi umuka business tugitahe hamwe kugira ngo twene base kutugasera muka family kandi cyamwe no kugira ngo amuntu orukuza kuhinga omwani ningasho kuhinga omwani amanyengu amanegete gakuza kufera busha akuba umwana nugushashura gwine sente na nyuganshomesa wa university nangwana no mu secondary na hikahimpicire mbwe namani gabagatafa busha mbwe nukwisyo ahituragarukira kushobora twakomya aho twakomano shaturi ngaba kwatanga 20% ninjera tuza kongera kushoborera naje abatacenge mwe twakomya bine buzo tuza kutandikira twakomeze turenge twagenda hamwe mu rugendo rwo kuhinga omwani kugira ngo twaguhingaje umyanya mike kandi gwatwereza ikintu cyane okay innocent turukwendera igi project ine project y'omwani yo birongambire and probably abantu bahurira Ibo Mixed Farm tubagicengaje what are the projects you do at Ibo Mixed Farm okay Ibo Mixed Farm on project impango okay twenka farm y'amani ate abamwe bagiteye amani ku computer no kugireba farm yo kushangwa na bwizibwera kandi nshomesa abana abakuba bari yo mu universities mu colleges kandi tukatukoragana na nebitongore bingi Ministry of Agriculture za naro tukoragana na Makerere University tukoragana na nebitongore tuyine kitongore cyo bakweta ngo ni Avis Foundation ekikuyamba kugira ngo umwana wo munyeto yakora yayega ebire handi zone byakwasa gukora musende kunka ntugaka twagana kitongore bakita Cafe Africa icyo cyo training kugira ngo tushomese abanya Uganda na naba bashomesa bakushomesa abandi abintu byo mwana haza icyo tugendo misho tubegise mnonga okora nasare bed zo mwani okora okugubyara okugurebera okugustampinga nasho gushara nke biturije ku bantu boreka turiyo tukikora ngendo misho so ejo project ni project kurere bro bumperere nkawe nabana nkacukumi bajya ata Ibo Mixed Farm kosi turiyo tuzazana n'imitumba y'abantu bakuye yuyonora kugira ngo ahabwo burwiro bwahangira bwakajunde ubwiro bwa nematoruzi ubwiro bw'ubwoko bibyo byakajujo hati ntugakora ensugo nunji etakwasa kwatwa ezendwa kandi tuyine na branches nyingi mu districts turihire zirya ibanda na keji singiro ntungamo rwampara na shema tuyine branch umuntu kwasa kubana ndem tumana muna cyungura tukugambira hiwa kazabugiye konka Ibo Mixed Farm tujine I think we should have a promotion with Ibo Mixed Farm na SkyTV okusomesa abahigi tukore mishomo rugogoma Ibo Mixed Farm ni mangu no kibasa katiyo tutandika TV ne yitu tuyine kuranga tubaho nayo abakwa twena twegesa abantu bone umwe bani manyango ya director bakasha batakabura kutaje tukore mishomo y'amana abahingi bege we bari munonga ara manage
Remax za uzamuheru turi kwendera program yitu Remax zamuheru no kugira ngo nka Ibo Mixed Farm ni interera abantu muranga abahinji n'abarisa abo kwenda kwega ibyo bukugu nangwa na wote izire akwemera umuhamwe timwe mpugiye ko sindika manager wawe sindika umukozi wawe aje tumubangure umurcyone cyo kwetaga wanonda kuhinga omwani wanonda kuri sente z'amate wanonda gukora ki byona tubikukore kandi tugaruke nangwa kufuna chance nabeja bitwashomesa tubahaho ubwire nabo bazaho umfield ba practicing ahebe bashomere kugira ngo babatse kuzo umunsi yo kuremera mu bakumanye cyo bakora mbwenu nani mbagira ngo tukore hamwe kugira ngo tubase kuhana amagezi tubase kugira ngo tweyihe omboro kwarabara ombyo buhinje no burisa wewe wale mnonga nani inishwanda kwenda na era kwa hesumu yanje kugira ngo iyi bashomere bakimanye bize na yibo kashi nyonyi nishonga nacho jesumu yanje nizire mushanju 2 5 nina 3 nina 01 mushanju 2 5 nina 3 nina 01 nangu nogaruko gikora na 702 5 nina 3 nina 01 ejo rya WhatsApp we ndwara umbihimba byawe umunyamishwa bikino basa kutere kishani okisindikire umwe iyo mushomeseze nasu de nahandi bagambira ngo ekikuru emwe bingi byona internet ateburuka online noza nako guguringa bakwecitabo cyo mwani uza wakwico rutoke bakora abantu tureke tureke kuzoko tukashutama tukarinda ngo buri kimwe tukora ibyabashuku n'abashuku ebyo tubyakora ahabwe mbera bwire bo bari kumpurutizana kundeba nakayagaruka ubwo akitagata Farm Institute ndukwendera yagira ngo Dr. Innocent and Dr. Muzum you are comrades and appreciating at Tagata Farm Institute. Again Alan Ainaman, good night. I was live with you on this program. Wewe mnonga Oman Alan Ainaman. Watureba mnonga kandi watsima nangwa nsima mnonga kushanga watereza kire. Akira kane kace ni ngira ngo mweniza kurara naka nayongera wa kuba yataga kongera kureba. I think eze shonga zanze nake shankibiri. Nabanyeta Edmon Principal Fama Omuhingi atakwata mwitaka nabanye no mwami Innocent. Kandi twaba turiyo tuganira aha bintu ebikwatirine akuhinga omwani no butere tutabihezayo next week ntubasa kongera kubiherenda henda turete nangwana n'abandi bahangwa program age bongere kutushobora kutushomesa abo kuba tukimanya coffee is a cash crop n'omwani kandi ntimangu ntimwa bihingwe bikusinge kurete ndaso muyangari to abunchita kukigambo tukachomesa abantu bakongera kucyetegereza next week tuzakuba tongera waho twafuna umugisha mukagaruka live tugitaho twatutagarikiye live turavuga no mu field tubirecording tubihenda hende tubigarura abantu babyege kandi bongere kubimanya erizoba nakora no mwami Michael inyuma ya kamera hamwe no mwami Jordan on control room hamwe na hariya yiguru a social media umwami Izedi umwishikatwa katureba nesa biteru kwiza mukama barinde murare kuruja